Henne kesngi ya ka Vocational Training Centre jong ketanat Animal Husbandry and Veterinary Sorkar Jilla kebetulan hakli tersi West Jantel District lala ban pli pat ba ya ka hadin ke jing sahteng ban pyntreikam naduh snem arhajar khatsau ha kebetulan kapor wat na keliang ketanat trekam Animal Husbandry and Veterinary ru kalatmu ban IT no shakiwe ketanat trekam na kadau bamla ya shu shakmat ha ke jing ade bat keni ke center. Haba pinsngau ya gajinya lenti jongani ka training center u Dr. KB Sakhar, Director Animal Husbandry and Veterinary Government of Meghalaya, ulay thuo ban nakadaw ka jingkerdu ka sorkar shimlala ban pyntreikam bat suki ka kala yingja na lor ka jingshim kabu kibriu. Arhajar khatway ngilala ban pendep yaka hakabastang jo snem arhajar khatsau. Tihan rei jaring khat namar baga sorkar hiti por kadon gejing kerdo. Hangilapan yaka nak sorkar bakan ai ki pus bangin la ban pyntreikam yaka kam sim ai. Suki po suki kan diga yeng kala yeng ja. Ndah ba kala yeng ja kila yo ru kabu katu kan ni ki priolasi pan sniu dur ya kan diga yeng. Naka department ngila syamjing bingin penolong ya kani kalau poiru ke snem ke ba ngila mut ngin surrender no ya kani ke training syaka basin development authority hapo ke jingpet chairman jonga district unit udi deputy commissioner namar bangi sung thu ngim dan bor show bangin nang ya chakmat man pen wandur ya kani ke yeng namar ki jinglut jiksep kila bon. Tena kaliang jongga district administration dikila phai ka team monon pensioneru kiru kila syamjing habagi mang bukim jing plan ge jongki kumlo ban penwan doreka ina asmo puslai klalong ge jing laran je ke department borokowai ba ka yeng ha ka jaka ka biternat kum gane kanong yengja kanong ru ka ka ban isajmet ba ka bobu ru ke jing ka shnong ngathaw. Ti kumtang ila persang doyap nagaling department ban yebe ba ko sarkar bakan yang i kapisa bingin sedang bingin repair bahano yaka. Te day mention snem arhajar arfo apa ko sarkar kala sngap bakala pelat yakani ringkat baga jing budin lem jong i local MLA jong pi bangin la ban pen wandur biang yaka bangin yo ban pyntreikam. Kumtah baga sarkar kala sya yang i bingin le yaka bingin ya chakman engineer jungi ba maulong ila tresitom yaka ila penwandur yaka ni gabtu yaki yeng ko mapi menta bangila la man pyntreikam ho yaka jing sisya ka ni ka training center kala ayat menta la katu kan ni por nrei ngis ngongu padesh ka de bade tat hadu kan ni ka sngi kaban long ka sngi kaban sabu ka jing kan mau haka shnong jong ka kli tersi bro ko wei lengba jong irang ba shnong iban sa pensngo siya ka dorbar siya ka committee bangilala ban pli ka ni ka training center lesi hanrei ha bangi shna ya ka ni ka training center ngi khot ya ka vocational balai namar ba pini wat hadu ka sarkar pedeng ka sarkar India kala yo i shisha ya ka jingkerdo kam ki khon samla jongi ha ka leng saudong jongkari kibun ni kon samla jongi kila yo ya ka qualification ge jingnang ge jing start ka bun jat henrei kimyo kam kimyo jam kumta ka sarkar kala perkhat tiki bun kilenti kumlo bangin play ikilan kumta ka government of India ru kala bu akhmat ya ka thong bangidon kam bangin ai ya ka skill training ya ki khun samla ki jongi skill training kidon shibun ki jingmut tiha ka baide pade bat ka department ga jongki ka animal husbandry and veterinary ngiwan ra ya ka ni ka training center ka jongi hangni ba phinia shai lang baro khoi nga kwa tang ban ye thu kumni kani ka training center ka bangi setup manta hangni khli tersi kanom dei shu ka training center kumbo pi jui ka balong ka ba Shillong kumto hanrai menta lamba jong kani ka training center ngidang ye khun bha menta bangin yo ya kata ka affiliation kapan itu da ka sarkar India kum ka way ni ki center
Kabala ban ai sisai ki training kaba ka certificate kabangin ai kan itu brok we kari India. Kata kabangi khot lengba jong ka Agricultural Skill Council of India. Kabadi ka authority ka bahalor do ka bapet ki Vocational Training Centre hakari brok we. Ngidang yak saj menta bangin la ban yo ya kanik affiliation jong kanik center baka Agricultural Skill Council of India. But si sin bangila yo. Ngan ong ye pi ba kinu ki bawan training kanik center ka certificate ki jongki. Kandai ka certificate ka bala asan mohor naduh na Delhi. Kumta kan penla iki khun samla jongi bikin la banwat iki kam ki bapher. Mentala da pi ong kum ki khun samla la ni ki wei. Pikwa ki jingerap hakari jingri. Namar ba ki kumba long menta ki fund na ki state department nak lembaga sarkar jala ki laduna. Ngimla asu bingin ai grant kum ki ju ai hiti ki por. Henry da ka bapitap iki ni ki training ki bun bha ki financial institution ki bakanthop ki bank bat ki wei ki bami ki bala ban ai jingerap ye pi. Ki jingerap ki bawan hagi ni ki kim dai shu ki 100% loan. Ki bon ki jingerap ki badan bon ka subsidy. For example ngani thu ipi ka wei ni ki project ki bahe ki bangila lunch mata ka state kum ka Meghalaya piggery mission. Ka state government ka shim loan na ka NCDC. Hadu arspa crore mereka ai si ki pajba khlem dan kami ka sut. Hakata korkom ki jingmentoi ki wanra ya ki nongri jingri ki badan jisai ka mensi man chim ye gani kum ki lam ai kam ai jam am tang kata lengba ka affiliation ka bangin yo kan sapli lat ro ye ki khamtam ye ki educated youth ki khna samla ki bala pass class 10 chijrong bangin yo ye ki funding ban let ki training ki bapher bagi jingeram langba ka wi ka scheme jo government of India ka baki ong ka pradhan mantri krishi vikas yojana PMKVY kata kali ka way ka ba ka government of India ka bu akhamat ha e ti nakwa ban kentu kum ni namar ba mentang i danru ka way ka benta ka bangilang sedang menta ka jing trei dang khendiat sngi khendiat tayo hang ni hi ka bangin sabu ya ka way ka liquid nitrogen plant hang ni akli tersi kadai ka development ka bathamai ka bangilang sushim ya ka kecing persyang nak benta ka Giant Hills ka gani ka liquid nitrogen plant kan ye thu ye phi ngi yo i bakari jantia jongi satang khendiat kisngi namarba haga jingye be jongi bobon haga yang ka ri masi man penmi dot mo kidon kamru ya ka artificial insemination support Nakaliang ukongsan wailat miki shilla haba ajin kren ulo ong balada kisamla kinong shnong karilom chanta kimwan chakmat long leno e kajing treshitom ban wanra e ki training center kiwei pat kiba ajin kren kentub UMDC lakon dekhan uwahe shnong kli tershi ukit bok nambai bat kiwei negasngi ya kinong tong chnong yong ko West Giant Hill district yongi kam de snyau pi wa common ka department ta kho ko ye jing e open man functional yakani center ta mustap man gawi wan lada ki bru yang ka district yang i wan gi chkhman chim gi ka benefit yong kani ka centers sab ai ini jing crech tom kam ne liang yong ngale hadino da wan chim tio hangni constituency pa yo chemato chibun kam gini gi project Jan pile sakhi be piyete bon hini ki project yo em hapo constituency yong i to man ki go sa arim mai mtibo ne gi ki daw tangwa ngawon hau chimtio nga ong ngaw pendebo ye wer sahteng kita gi horim tegani to go wi ne gadak ko da yo phin ne gasngi ko da yo i uwai ye gani le ko wi ne go da rim ko da sahteng da bon teli ki snem tasnya komen cocok kanai pila cibon i project ku sa arim kam kani mongot water supply gyong ile muslim de yo igau inaugurate kam man katte the lai go ka project the man go large khamat in nearly completion the muslim de jan wat kata le yo igau pundep ka mother and child hospital gyong i ku em panalier
ko tulak ko sahteng ya tu bon tili snem ko tulak snya ko meno khanai phi wam snem di how new January ne ba dang da bia klam ga health department wongi boy ne ba kwa gi wa to ga 21st of January ko celebrate ye ga 50th anniversary yang statehood ki yong i to da one prime minister em burom yong i to boy kwa gi a few projects you inaugurate now prime minister ki yong i te nei te daw kwa gi wa to ka MCH ki yong i le man ko win ko project ko inaugurate prime minister ki yong i te em le chibun ki project yu mem kwa on nyao ne ga si ni ba to wan ye klam ye te hejing to on wo ni ga training center ki yong i kam ong ni kam da ne liang yong ga department ne liang yong i kam nginong mi khmat ne liang ga chnong da donate ko ye ni thao te em kam o man ku chim ko bu te sei vin le ngau kon tua mut ivi em hi snyao yam rem ho snyao no director yong in ni hawa em kam gite ki training program ki wa e na ka sarkar wa duna ka participation na ka district yong i tengah kwa au kon tu ye ki officers ki yong i yong ka veterinary ki em ho po ka district em kam u find out di negi ki daw ile duna nei ki daw wa ile wum biang ka information mo wum em go interest nagi kon ro ki yong i mo tengah kwa o ngau kon tu ki officers yang em ko ka district em kam u find out phi ga reason ni daw waduna ka participation ne pha kam i ginong mi khman ngayong duna ki bru wan thokhi thokre chi kam man katte pathan nga tang thia chong myo de ne pha ki phone calls ki um kut de gi minute ne pha em ga DSC em ga ni ga tho exam nurse em ga ni ga pet pulit kut de ki be gi pa ki kon ro ki wa phone ki kwa wi chem wi tengah sniao mut ki mut ki jing tho ki yong ki kon ro yong im em duna go te ile bon kam chi ni ki feeling te duna gi wi chim menta tengah kon tuai ki officers ki yong i em kam find out ki ni ki daw dem te tho lat ki common open chlur ya ki kon ro ki yong i yo wan gi chkman ne ba kam da sniao no director ki yong i ne ba kam state ki yong i dang bon ba ki jing em kam dang bon ba gi jing duna imem man self sufficient ni dang bon ni jan phile sakhi phi ete le to ne jing to ga gi gimrat le gi sniang namo le gi blang namo le gi machine namo le jing to ga dut namo le poultry namo hai boni bon benta le idang man im go to go man penmi boni dang duna bai dang du import bai ne gi state ki marjan gi yong i tani te daw em kam u chimi ga ni ga kabu te sei vin le kani to hai por man chwa ong gi kan hepor menchua anggi money is power tang hagi ni gisngi go kat ni to knowledge and information is power tenete daw em kam u yo i ya ka proper information leni ya ka knowledge ko biang mto wongi kiwa dugu start ku tip ku lai pure ku yew yo yani ini ki training to ya gitu gu duna ye te pure puthi wa bo khnang ye ni training center to ni benta gitu yu duna ku pure ku puthi tenete da one jigni center yo phi ya ki jing hi kai go bania ile ikat ku em kini gi nong ri jing ri ki nong rep yong i man successful gi ile man successful gi ne ba ile ki mam yelu gi bon sen i nga hawri siar nga to tiba sa chpang gi siar hei woni por kamori khoni heri khoni du pa ye du gi khoni de tiba to indo gi wasan rum gi wam chat gi gamte ijo i hawri gi siar ijo i hawar rebi yo so lene hei woni bentai wa krai em kamu ngam yelui ta ho ga sarkar da provide kai phi ga platform de e gai phi gi expert ku ap ke te ga jing hikai i hagi department lada ga po ga block lani ga po ga district de mi ki doctors ku ye phi consult hei woni por you available you em bai ku ye phi wan pan ching mut pai sar kam ni man i kamon ulai mai kamon gite gam te man kamon ulai ile i jo successfully ne ba ile im jo ngam belui bon se ne yori siari bon tli hetu mandai em go wis yar go yo sedang yo kujut na itu masmat yu pa itu problem dari gaj kan ya na gatai waro kita gi wat sa da im gi tangile im ngam belui mem pa bene ai woni kam i pan i ba manda yo kujut kawi bit sar yap khlam pla do nong tadem te mana den ni kamon kono chem hoi go di ka kam ne Henry itu waro ni ba ile im emi ke jing yai cha emi ke ke jing ngam yelu details bon ki nong rep ki vi ki thau pa phi la pa